Kienet sena ta' sfidi kbar għal familja Reali l-aktar fejn tidħol is-saħħa tal-Prinċipessa Kate u tar-Re innifsu u għalhekk ma kienx sorpriża li r-Re Charles għażel personalment din il-kappella fil-qalba ta' Londra bħala il-post illi minnu jindirizza lin-nazzjon fil-jum tal-miliet li lin mill-Palazzi Reali. Din hija il-kappella ta' Fitzrovia u fi żmien din kienet il-kappella illi tifforma parti mill-isptar ta' Middlesex. Ir-Re Charles ħaseb sabiex jirrekordja hawn il-messaġġ tiegħu tal-miliet sabiex jorbtu mas-settur tas-saħħa u l-professjonisti illi jaħdmu fl-isptarijiet. Tikkummenta ċ-chairperson tal-Board of Trustees ta' din il-kappella. I assume that with the particular year that the family have had, that the chapel's connection to the hospital and to the wider kind of healthcare profession, the medical profession, is what made it the choice for them. Ir-Re Charles għatta l-aħħar sena jieħu trattament tal-kanċer u jidher li din il-kura se tissokta mal-bidu tas-sena l-ġdida. Intant il-messaġġ tar-Re se jixxandar fjum il-miliet fit-tlieta ta' wara nofsinhar.